Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience of Ruhinus Learn Language or Jabdakra program, look at and listen these two English sentences carefully and find the difference between them. Let's eat Ali. Let's eat Ali. What difference did you find? The first sentence, let's eat Ali, it is without a comma. It means we will eat Ali as a meal, as something of eating. But the second sentence, let's eat, comma, Ali. We are suggesting here to Ali to go somewhere and to eat something. And today's video, I am going to talk about the importance and usage of comma in English. د روهینوس ګرانو لیدونکو په ځانګړي ډول د ژبه زده کړې پروګرام مینوالو سلامونه او ښې چارې. نننۍ ویډیو کې په انګلیسي ژبه کې د کاما د استعمال په اړه درته معلومات وړاندې کوو. په کومو ځایونو کې موږ تاسو کولی شو په انګلیسي کې کاما استفاده کړو او کوم ځای کې موږ نشو کولی په انګلیسي کې کاما استفاده کړو. لکه وړاندې مو چې دوه بېلګې وویلې، لیټس ایټ علي. که چېرته په دغه جمله کې کاما استفاده نشي، د جملې معنا داسې کېږي چې راځئ چې علي وخورو، یعنې د کاما مهموالی. خو که چېرته په دغه جمله کې ووایي چې لیټس ایټ، له هغې وروسته کاما ولګوو، بیا د علي نوم ولیکو، نو دلته بیا د جملې مفهوم داسې کېږي چې موږ علي ته وړاندیز کوو چې راځئ یو څه وخورو علي. نو تاسو اوس توپیر وګورئ، د یوې کلمې په لګولو سره جمله کې څومره تغییر په معنا کې راځي. So let's start with the first place where we must and have to use comma. Number 1. A comma is used between independent clauses which are joined with and, but, or, and for. په انګلیسي کې د هغه خپلواکو فقرو ترمنځ کاما استفاده کیږي چې دغه فقرې یا جملې په but, for, and, or او داسې نورو کنجنکشن باندې سره تړل شوي وي. For example, I wanted to watch a movie after dinner, but I could not tell her because I was confused about her reactions. Here we have two independent clauses. I wanted to watch a movie after dinner. This is one independent sentence, and we joined it with the conjunction but. But I could not tell her because I was confused about her reactions. This is the other independent clause. These two independent clauses are joined with the conjunction but. So in such cases, we use comma between these two independent clauses. So we use after the first clause a comma. I wanted to watch a movie after dinner, comma, but I could not tell her because I was confused about her reactions. د کامې لومړۍ کارونه په انګلیسي کې د دوه خپلواکو فقرو یا کلازز ترمنځ ده. که چیرې موږ او تاسو په انګلیسي کې دوه خپلواکې فقرې ولرو او دوی د and, but, or, not په دې ډول کنجنکشن یا تړلو توري باندې تړل شوي وي، موږ په منځ کې کاما استفاده کوو. د بېلګې په ډول لومړۍ خپلواکه فقره دا ده، I wanted to watch a movie after dinner، دلته کاما لګوو. دویمه برخه چې دا په but سره تړل کېږي، but I could not tell her because I was confused about her reactions، نو دلته بیا کاما یې په منځ کې ږدو. The second place where we must use a comma, and this is much common. If we have a list and the list includes of more than 2 items, then for separation of each item we use a comma. For example, bring for dinner fruit, vegetable,
bread, dry fruit, and many else. کچيري مونږ او تاسو یو لیست یا یو نوملړ ولرو. د نوملړ په دننه کې مختلف نومونه، مختلف چیزونه، مختلف شیان وي. نو یو شی د بل شی د بیلتون او بیلولو لپاره په منځ کې کاما اړینه او کمپلسري ده. لکه وایو د شپې ډوډۍ لپاره میوه بیا کاما، سبزي بیا کاما، وچه ډوډۍ او داسې نور راوړه. And this is the most common case where we use comma. The third one, it is about tag question. It is important and it is necessary to use a comma after tag question. For example, they are ready to go, comma, aren't they? They will never do this, comma, will do. So there are two tag questions. They are ready to go. After this sentence, we make a tag question, and before making the tag question or putting the tag question, we put a comma, comma, aren't they? They will never do this, comma, will do. دریم د کامې د استفادې ځای په انګلیسي کې لنډو یا ټک کوېشن نه وروسته ده. کله چې موږ یو جمله ووایو او غواړو هغه د اعتراف یعنې د رد او د اعتراف لپاره یې په اخر کې ټک کوېشن راځي. نو د ټک کوېشن وړاندې دا اړینه ده چې موږ او تاسو کاما وکاروو. Number 4, we use comma if we want to put extra and most of the time unnecessary information between a sentence. So for separation of the unnecessary and extra information, we put the unnecessary information in a comma. For example, there is a place in Kabul city just across Kabul River where I went yesterday. So this is one sentence. There is a place in Kabul city just across the Kabul River where I went yesterday. Just across the Kabul River, this phrase is unnecessary or extra information about the sentence. So we separate the extra phrase with a comma. If we delete or remove this unnecessary and extra phrase, there will be no change in the main meaning of the sentence. After deleting this phrase, I will say, there is a place in Kabul city where I went yesterday. د کامې د کارونې څلورم ځای که چیرته موږ د یوې جملې دننه اضافي معلومات ځای پر ځای کوو او دغه معلومات دومره اړین نه وي که چیرې له جملې لرې شي د جملې مفهوم تغییر کړي، نو دغه اضافي معلومات د جملې له نورې برخې سره موږ په کاما باندې جدا کوو. Number 5, we use a comma to make a call or to address someone. For example, hey, Ali, what are you doing? Two commas are required here. After hey, comma, Ali, what are you doing? پنځم د کامې د کارونې ځای په انګلیسي کې کله چې موږ یو چاته غږ کوو نو ورته وایو چې سلام، کاما، بیا د هغې کس نوم اخلو، بیا کاما او له هغې وروسته چې کومه خبره کوو هغه ورته کوو. The last point where we must use a comma, it is to separate all components of dates and places. For example, she was married on April 5th, comma, 2015, comma, in Kabul city. او د کامې د کارونې وروستی ځای هغه دی چې کله موږ د ځای او د نیټو مختلفې برخې سره جدا کړو، لکه میاشت، ورځ، کال او له ځای څخه. These are the 6 places and the 6 conditions in which we must or should use a comma. Now look at these 3 points and these 3 conditions where we cannot use a comma. Number 1, we cannot use a comma between 2 words which are joined with conjunction such as and but. For example, I cleaned the room, comma,
and wash the dishes. In such sentences, the usage of comma is wrong. Without comma, we will say, I cleaned the room and washed the dishes. There is no need to use a comma. کچیری مونږ او تاسې دوه فعلونه ولرو، فعلونه د خو او یا او په کلمو سره تړل شوي وي، نو د دغو فعلونو ترمنځ د کامې کارونه ناسمه ده. Number 2. We cannot use a comma between two nouns or noun phrases which are joined with the conjunctions but, and nor. My coach, comma, and our president sent letters. Here my coach, it is one noun phrase, and our president, and they are joined with the conjunction and, so there is no need to use comma or separate them with a comma. کچیرته د فعل په ډول دوه نومونه وي، دوی هم د and او but په کلمو سره تړل شوي وي، نو د دوی ترمنځ هم د کامې کارونه لازمه نه ده. The last and the most important one. We cannot use a comma between a dependent and an independent clauses. For example, I will go outside if it is not raining. So between these two clauses, we cannot use a comma because I will go outside, this is an independent clause. If it is not raining, this is a dependent clause. So between these two clauses, usage of comma is not allowed. ورسته دا چې کچیرې په انګلیسي کې یوه خپلواکه فقره او یوه نه خپلواکه فقره ولرو، د دوی ترمنځ د کامې استعمال جواز نه لري، ځکه کامه عموما د خپلواکو یا independent clauses ترمنځ استفاده کیږي. At the end, I am requesting you to receive our videos on time. Please subscribe Ruhi's YouTube channel. It is Ruhi Live, and also follow and like us on Facebook. Our Facebook page address is Ruhi News, and you can also browse us on Google. Our website address is www.ruhi.f.